for so una mu bisa popo show say why Papa so anya ba bedru said ye dani abre nyina ye ne di dwumadie yi ene na dwenkyere ono ene ye me manager me boss kese epa no Papa so abade a momye ma na kwa ba no so kakra bi o no on kan kyere ye nuanom ne ye tiefo barika de salla was barika de kale ay Papa barika de salla u salla barika de kale barika how's that tipo me ye pepe ni nyese how's that metipa sa hey me ye pepe ni o chantro na say kwase wonye pepe ni me se me ye pepe ni what transo ngwa nche so ye pepe ni okotafo ko bisa me masefo emosifo me ka no kore e de akere won na life sa isip chips a o ye minua enye me na chips of fritafo chips of fritafo oza ye onwa yasefo emosifo wow eti me ye pepe ni ba na mosi nso betimi acho laugh baby what you say na life me the same matia sentia normal talk enye normal talk sa senye easy laugh baby they say enkura o to turn dey okwan we laugh ya low laugh baby ene chese me mosi ni wotia na me we china so etimi dia ka what you say ana say akwasibe to so gu ye ni so ene eye nuanom musumi ene eye bronya kese ukasa barika de sala no so aje so barika de kale meba mansa manfo abu bojala bia chese e base ya no makai bebre na me say no fuseni jaru tafu jaru baby a ubia ye chiao ene na so program ko so no baby a mo ene na so program ko so no ena omo ye barika de sala so last week na o kase mo be break no baby na obo venue bi four corners and then four corners. Oh sir. Four corners and Liman Faisa, yeah, one also so Yachiano baby. Liman Barca de Sala as a Barca de Kale. Yachia Union Zongo Fuin, almost support to your power. Oh, okay. Almost support to your power. Papa show with your Masin for name of Boafua, or Mubuama side to my dear wino, a cost of Brebiano. Would woman bet to draw na ya poem so hon de who sans and you more and Kayente. I was wondering the funny aspect of your program last week was somebody more money number 2. Nah, I was expecting somebody send this camera, but to go and say, one more message say, can you help me? Instead of say, yes, someone send this can to so. Also, be answering one city crabber. Ebeba. Are you sure? Ebeba, I make catch your missy, Ebeba. Ebeba. No, okay. Yena Odifo George ase. Odifo George. Okay, send this can but I won't say na a week ni mention. Intimin say and after program and after program and paying for nyanenko because enkrabe ayini gu akira say ye do wo moko wo ma be pe so ha inti yesremo momo aye nya ye nko aye mo a na ye ka say say oye company bi na ebia opese sponsor Dr. Lucky program good sabio yese obi a ne homoado imusabe ne buri sei wo say unfu do so ana no o say wo no ade a ode ho be join bia efa men kan say me tom ade na me say Dr. Lucky emfa no matum enka ho asema easy say nko bete but what I say enti say obi pese o sponsor o program here from every Friday bia na at least ya can say obitima bahana obitima fair number your numbers be then wakasa say bia Dr. Lucky program me pese every Friday bia am sponsor baby o wo bia me can say last week ma maybe send him and me kind message no okay o say owo kurunsu me wi mehwe na makan o say baby an akora bia opeso osu adwuma bia no bra no fa nto adwuma mu free eti ewia me message na makan ono na yi na ma hu say ye encouraging kakra but I understand dey na ye twa omo but unim bibi untimi ntobo enye dana na betimi atobo atwa asabi asuo mu okay what you say ewia si bibi anu da bia na me ka say kakra ufri 1 na ko 2 ufri 2 na ko 3 but utimi fru hum na ko 7 na me hu ni say abrabo de sa ejuma dia ya fa ato ya ho so omo beba
In fact, omo beba. Oma makra ye. Omo beba. Nyame adum ti omo beba. Omo beba. Omo na be so yasene. Omo da Roma. Yesremo mon so yasene. Na fe ebobo ma angelic mama. Angelic. Angelic dis on cran. And say cran for mu tie nyina. Okay. Mboko my hot. Madina my hot. Ahona Angelic dis see a ho see am no kase. See on cran see. What tenase? What tenase? Ya ohwe nkufo mnim se ye kase ohwe. That is a sabi wo yale. Wo yare. Wo pe bi se sa awo. Wo che se malaria na bibi sa adwene mu ehaw. Na anase bia wo pese ye bo ho ban. Sabi o akwasi won se abayefoi omunya aye o. Ye soro ntimi na o. Sabi ohun se utimi koba pe oni se wa yi. No kwasem. Onum se utimi koba nko ade wa yi. Enti no angel lady on a desk screen so no. Say what trase. What trase won kind. Angel that trase. Oh that's no na me kasa. What trase won kind. Kasa ma me. O de screen so. Her screen so na Fred numbers na guso no. Fred. Mr. Bobby amount. 0555 0555 5 na me ensa. 5 na 3 97 47 45 0555 97 47 45 any spiritual disease. Okay. Akwantu. Okay. Say ya wo. Okay. Say ye mehuyanka. Okay. Say ye say ebia wo sikasem. Wo say akwase say obi was ka to nsema na ahye. Obi was ka to nsema na ahye. But any form of spiritual disease bia no wo de ko enjema ma ho. O kumase ne nkran. Kumasia or Abrepo Old Market. Okay. And all. And I can see me no say or one can see a Mamma having cannon Kaswa Cape Coast. Takwa didn't you know, my friend, Mamma Sia, Namon Koran. Go on to the upper so one sana, open say Jaya, oh, fresh hand on banana. Last media dance which I say, Panimupa officer, or your police officer. Yes, I mean good police animals. I'm finding in Krama. Me finding to Jack, or your Bonabasu and Penicassia. Ana na busu afọ tons anom ma no ade na ebo na baso na de che onom san bro daga tem ade chi the Bible say ense otitire se obeboro yeah waka omane hunu ni akoto amane hunu sa ana anya sa asare tie enti mesre se opese onom nsan na mfata wa frɛ angelic mama ewo number ya egusu ya ye bobo no frɛ no na omo be peke na o ma je so kwa se yanko yanto so na last week no papa ye fe no oracle papa ye kasa wie no se ye nua ba no obetena no afi na ye bobo skana no na ye de ye nua na koto adwuma mu enti ono so ye se oboboa won se wadi ka boa woye sa na we so bosa aboa 1000 for say ye de akwan ba koto adwuma mu enti no ono so ayi obi o se trans ye dana se nyamishra pa because on say ona sore no aye divine hope ministries divine hope ministries owo kronom kwapra waya de oye sunsum sorry sofo sunsum sorry sofo na oracle so aye obi a ono so no say yare bia hawo na ye mpa ebon kware abra but what you say Oracle. Etu uni wetu. Se ompese obi bo tu na ato. Ompese se kan ye bi wo se kan na atwa. Bra but my din na ma. Oracle. Me de adua waja eye me fekese ye no say. Wotimi aboa se obi nsa no adwuma enkoso. That way no nko na mine na je no. In fact, osidua na ba ene mi hu dua koro. In fact, papa ye ho yawo. Eti se hu se obi ko cheche obi ade obi ma cha ade a bu no. Okay. Na waya de. Oracle number is 0205 03 39 61 0205 03 39 61 yeah freno o se be ahaya akronom kwapra fre number no say si number ne so mame 0 mebo 0205 0205 03 39 61 0205 03 39 61 Torako ya pon e be fro na ye no wadi komo nyamishra sanso na Dani me say na ye pon me fre Dani say show we on my sponsor because no obi a oye sofo oye enya me am Dani Heba
ono so you be a ene mesimi wi am e friend say ono oprichi wo ha okay oprichi wo kasafidi we so okay enti no ye friend no ono so abe sponsor your programming na maame na o hwe no santase no ono ene to nsam sika ede ma wa ode ma ampa maame na oton obla yo maame panyini no ya ohu na me hu na me ne kasa se wo so obenya bi dia hye na adwuma mu no dani heba papa ba bia wo bia de di asam ne ka kire papa nyame shirawo waya de enti dani dia na e ma dani woton ana dia na media de nim ne se malaria pa chew Atiri yare pa eye dani danima ana dani tono de bi nim ko bia wonu mu ato wonu ato no dani to obi a wonum ato na wontimi ne di hwa bla me so aduanim se me didi pa ho e na manfo ni misikita dani to eti so person timi titi pa kohwehwe daniton o se friend se sia no mompa ma freno 0244 36 46 61 0244 36 46 51 freno power papaya ne kasa fidie ni okay o de semina bi aba nya sa semina no so udware na opese unya favor so udware na opese unya adom bi firi obi ho a sa semina no keke o de semina no o so de fensi sie semina keke o but o de niema wuram wow semina no haban kwa akwasi me se semina no haban kwa e fe no power semina no I just call ene oka power na o se ha nkwa o se just call fe no o le fe power freno mo tafo o no okay ana ha nso ba buhu no okay Ghana freno ba bia tafo ne o tafo ne o new tafo ba bia ahemfie no no okay tafo ahembronu okay ba bia ahembronu na chi ho na Ghana flag no Ghana flag na American flag ni se esi so no eho na power okay enti power nso number no 0246 00 88 0246 oh sorry 0541 I'll tell phone fanchame okay 0541 16 00 88 0541 16 00 86 asa friend na gisemna ni bi na akwasi da be na wo de apkalito ni ba no apkalito ye de abawo what premier wi ya de aba ewo Trigal TV in fact said the amanfo si atuagusu no enye tugusu keto akra ene sade nso aba loving mechanic and also Ghana UD when love and loving mechanic loving mechanic yeah cerebral for no Sali Baba so koso Sali Baba and also you be in Angelic TV amobia Sali Baba koso akwasi me ade ba kwa me senka ye ni se we de wadawroma ye bo ankrofo no ka every Friday bia no o accepts ni bi no e bia ya wada ukwada na onema wa ya fast nkofo e ka no e bia ye 5 minutes 3 minutes ye program no na edaso na ye na discuss it on say program ye sha se nche on say da bia na me kama sem say ye free one before so what was no maami ya watch there she make over me refi she make over da bia la so ko ya kra no twetwe in fact many j again ba ko so no oni makoma dan was so ni mi wa akoma dan na me say hey amanfo ni mi o na me say ada me look alike me me look alike kro there now say what him say me pa no that's how yes look alike oh mpa da bi oni mai akoy obo Inter Milan ai o look alike me dia na kwa di ka pie how dey di ka pie eso se look okupa apa me dia ni di ka pie manafo bi o say akoy e fe lokoeku no wajiri pa o say me bet
Ana papa she wunim bibi hwe ewiase se nyame nhyira wonyi wumpie ya unhu se obi sew sanity but your time when nyame be hyira wa be pii no ana abamu se obi sew sabe enhyira nso so edion enhyira edene se awrade be hyira wo wie na watamfo na tam wo nhyira wo na wo nenam no se no watamfo ye wan a moment enhyira na ba no watamfo e double be 10 sir akwasi won say me ye program bi wo Adum TV ye fe no nchini sen na ya na me ne personality din komo efa o program ya wo yi obi ahokyere ya pa ahokyere me de ade bi ye eto ya hana ya ma ya hwefo nso okay ade ba ko a okay ade ba ko a ya ne se se o ma me awo na ano papa wo na awareja ya ba se awareja ya ba e de ahokyere e ba se awareja ya ba e de ahokyere ba no kwasem ye nua bi a wo hweme e bi a wo krobi so na wo hweme o ma me wo wanhwew o papa e wo wanhwew show akra wo na wo ba bi wo te wo wiase ba bi na papa no ne ma me akodi agoro na ya frɛ se bra na ye nhwew ana bible nso aka se de wanhwe ne ba no na so twen yere e wo ho enti se wanhwe wo ba enkura ya wo bobo mu nyina enti hwan na wo mo akwasi mi bi so question enkura ya wo hwe wo nyina hwan na wo mo omo de mo ko tojuma mi hwan na wo mo ene yem fasa program so ne yen kan kire ahwefo no se ana parents se wo hwe ya na no pai na wo hwe wo ba aso hwe wo so pa no kwasem because se onye ready a ade na ko ba so when you're ready, I didn't tell you so when you're ready, you shouldn't go and give birth because a crown oban or your crown Ena ono no ban oni aduane oba kwatere kwa no kwase Saturday oba said di obedi di oba nom ni nyina wo ade ne baaye no akwese si atui se wo frem so menkoja won kran na menya ma chema kon kran a mekwa kas ka wana betua bobo show di wo kan nyina e wo mbate wo dim bibi abrabo life is simple se me papa me hweme ene ma be meki enti me de sa ketua no be mafia na the problem no nyese bia ba bia nya bia obi a wa make you mama no nsi okay nyese me kasa me de sa ketua na ma me papa the problem beba enti ye frɛ ade bi sa hwɛ Joseph no nyamu nyim so wo mo ton no amana kokora ko wu but yan checking you maybe say Joseph kwa prime minister e wo baby afi no nyamu ne papa mo e ba be pe emwa efri ho omudo omunim so omunua no asem a obi se omu se na mo papa wayi mo se papa waye mre oho no se mo nkofa ne mra hwe se yam pisi Joseph ampa na antwa ne hunu mu a anka ontimi ndi yida nyame bo hye efagem na be fansuom ade fagem na fansuom wi a bonsa ye nyunu wa fagem wa fansuom ensuo so ni jane dene okay what you see enti bibia anya dai entimi ni biem enti ya na ye kasa bible no de esi wo no o de get reference eto abrabon se ebi tu obi the new panel to no why there you say Joseph oboa ni nwamu na wa amoa wo mo oboa so it is sometimes say ready shira wo ba na ya obi a obi di aya wo no o ma sa aya wo no e siwa that is a revenge na wo go